Poštovani gledalci televizije VNet iz Visokog, nalazimo se u krugu Franjevačkog samostana u našem gradu i razgovarat ćemo sa pedagogom Frastipom Malančakom vezanom za ljetnu školu koja će uskoro biti na području, odnosno u ovom kompletnom ovdje kompleksu. Od 4. do 7. jula će biti ljetna škola po 3. put u našem gradu, a o čemu se zapravo radi reći će nam upravo Frastipo. Prije svega, dobrodošli u program televizije VNet i evo, za naše gledalce da kažete, ujedno i da pozovete sve zainteresovane da se prijave još uvijek na tu ljetnu školu. Hvala vam na pozivu, hvala na mogućnosti da možemo nešto reći o ovom, ja se nadam, veoma zanimljivom projektu kojeg naša gimnazija organizira već 3. godinu za redom. I ove godine geslo ove škole, ljetne škole, jest znam, hoću, mogu. Ona je upućena, odnosno ova škola se organizira kao mogućnost za jedno lijepo druženje, upoznavanje sa predmetima iz srednje škole za sve učenike završnih razreda osnovnih škola, dakle za učenike koji su završili 7., 8. ili 9. razred osnovne škole. Tako da i ove godine pozivamo sve one koji su zainteresirani da nam se pridruže. Biće zaista, kao i prošlih godina, veoma zanimljivo, puno zabave, puno igre, a također moći ćemo nešto i naučiti. Ja znam, kad se spomene učenicima škola, pogotovo sad u ovo vrijeme kad je tek završila ova redovna škola, pogotovo kad se to poveže uz ljeto, zasigurno to njima će pasti onako teško i sa negodovanjem će možda to sve prihvatiti i primiti, ali ne bojte se, radi se uistinu o jednom lijepom razdoblju, puno druženja, puno igre, dakle nije to ona klasična škola, nego naprotiv, radi se o tome da se međusobno družimo, upoznajemo, jer evo već imamo prijavljenih više od 30 učenika iz cijele Bosne i Hercegovine, dakle mogućnost da se učenici također međusobno upoznaju. Naši profesori također će biti ovdje na raspolaganju i uvijek prije podne moći ćemo se malo upoznati sa predmetima koje imamo ovdje kod nas u klasičnoj gimnaziji, ali predmeti koji su uglavnom i u drugim gimnazijama, tako da je to mogućnost za ove učenike da se već informiraju o svom budućem školovanju, koji ih očekuje za godinu ili dvije. Odakle sama ideja za organizovanje ljetne škole, to je počelo, rekao sam, evo, ovo je 3. put, dakle počelo je otprilike prije 2 godine u vrijeme onih velikih poplava, dakle odakle ideja, je li to vaša ideja ili je možda se rodilo na osnovu svih tih, nažalost, loših stvari koje se tada dešavale? Pa nažalost, povod je bio ta loša stvar. Te strašne poplave koje su zadesile našu domovinu, mi smo to ljeto razmišljali kako pomoći tim ljudima, pa smo ponudili ono što mi najbolje znamo, organizirati za mlade jednu školu, jedno druženje. Pozvali smo sve učenike iz poplavljenih područja, na poseban način iz područja Posavine. Njih se prijavilo oko 50-ak, došli su ovdje, bili s nama tjedan dana i to se pokazalo veoma lijepim, veoma uspješnim, tako da su ti učenici sami predložili da se i dogodine nešto slično organizira i mi smo prihvatili taj prijedlog, pa i prošle godine, prošlo ljeto organizirali školu, s tim da je sad bila otvorena za sve učenike koji su željeli iz cijele Bosne i Hercegovine. Dakle, ovo je već 3. godina kako to organiziramo i nadamo se da će to postati jedna lijepa tradicija. Možda je ovo zgodno vrijeme kada učenici odmorili su se malo od one redovne škole, ponekad im je dosadno kod kuće, tako da mogu doći ovdje s nama se družiti. Sad kad je napravljena i dvorana, imamo i mogućnosti za igru, bit će puno izleta, svaki dan idemo negdje u centre neke kulturne koji su ovdje u našoj sredini, kao što je Kraljeva, Sutjeska, Fojnica, Kreševo, a petak idemo u Sarajevo, malo ćemo pogledati grad popodne i na bazene, tako da je, evo, iz samog programa se vidi da će to biti veoma zanimljivo i veoma živo. Da. Imate li reakcije upravo onih učenika koji su prošli tu ljetnu školu? Da li ima reakcije na taj način da se dođu upisati i krenu ovdje ići u srednju školu, odnosno kako oni sve to vide? Pa to je upravo i cilj ove škole, malo da tako kažemo i reklama naše gimnazije, promocija naše gimnazije i prošle godine smo imali par učenika koji su upravo nakon ljetne škole odlučili se upisati našu školu. Već su bili upisali u neke druge škole, ali nakon što su proveli ovdje tjedan dana kasnije su se ispisali iz tih škola, podigli dokumente i došli kod nas ovdje u našu školu. Očekujemo i ove godine također par učenika koji se već upisali, oni su se prijavili za ljetnu školu, a ima ih nekoliko koji se još uvijek misle pa doće upravo na ljetnu školu da vide to kako je kod nas. Obično se na kraju predomisle i dođu kod nas.
Hvala vam na odvojenom vremenu i naravno sve najbolje povodom ljetne škole. Pratit ćemo i to dešavanje kada bude, ponavljamo, od 4. do 7. jula upravo u našem gradu. Hvala i vama.